Re na le ntate mang gompieno? Re na le ntate mang? Internet mona no go siame hela ga se BTV ga se sepela ke gore bolela gore o thusa ka eng hela nya ba dikere le nna ke tsena ke re ke moruti ke tsenye mo computereng le tota ba bona no nna go ne nna ke modaba modaba go tswa ra modaba ke batla go check information ya me okay gore go toka jo o tlo re he gore re itle re go trust re itse o re reka eng kana le nna go ka moso tla be ke tla go kopa thuso ke modaba modaba go tswa go te o nkela information gore ene ke o ga itirelele hela o itse sa sira la gale ke mo ga internet ke mo tlhaloseditse gore o dumelane ga se ga BTV kana inyela ke ga computer gore bana ba ba ko mohatsing ba kgone go bona gore le rona ba re yang teng re ba etela ba te ba re lo ntle le mo le tle bana ke mo ke pampiri ya bone ya o akore ke like confirmation ya gore o hirilwe semmuso o confirm de o itse tiro ya ira re ke ne re Dr. Moffat Good Modaba ke tsone dipampiri tsa go tse la tse Botswana Association dingaka o approved o ira tiro go ka botlalo hela mme seo se bana mo botlhoko wa laola wena okay ke information e ntsi ka etsa botse go jotela ke bala ka yo ke ra gore nna ke setse ke le simolotse go bala ko ntleng gate sexual related problem malwetse a dikobo o kgona go thusa melemo ya teng gore rona le one o ka nna e re kaela ya bobilharzia malwetse a tsenang ka metsi borengweme di malwetse a hao ya gore hela ka kakaretso hela o thusa Batswana le wena o kgona go bona hela Motswana le wena o kgona go bona hela gore re o beile semmuso go simola ka 08 gore re na le 5 years plus ke 08 2008 ka di 9 tsa March Sempe 2008 yeah 2008 no was it you know 2008 ke ale akere mo 2013 gore re na le 5 years no na le more than 10 years okay more than 10 years gore ne ba itile Sempe se se ka gore se sa re 08 mela okay more than 10 years ko botono all right okay untsu thusa batho so mo e ka re ke a go itse ke re dipolone mo ke mo tsana ga o se mo go tswa madi ke mo tsana ha o ga ipa go tswa madi mathata ela ta bo ha le ha ka ranka ka bua okay ke ra go se re bunga ka jwa rona ha re bone se tota na tota di o kan pita hore ya mo herbal Christian ya Christian ba ta mo herbal bona ba botsa ki amote wishkra okay all right Tunali makhaso nepenepe bo mama Khabinyana mo etapele jalo bona le tso ka thusa motho a interviewing ya tiro ya la utlale ke da batho lo tle go reka re o tla re go bohelelong ba lo bolella gore number ya go ke mang lo tla lo kopa mo lo tle lo molletse go ya no go re thusa go tle go tlatswa madi go na le bolwetse jo go teng go teng go na le bolwetse jwa
jwa go tshabisa mala tshabise okay lo tsa go tibana jang rona ha ditharite mo tswana tse di re ka go ditsa tsa tsolo thata okay tsolo ba tsa ba tsene pero re mo di period ra oh tous wa itiro go ka tswana he go tlhaela le go tlhatswa madiana exam yone go pasa ko sekolong o ka thusanyana mme le gale ska ba bale mme a kere kana na go tse dingwe ke dibati o ntse waramele mo tsenya dionyana tse o ka re di dira gore go bereke le dibati ba dintsi le dibati go na le dijo tse tshwanetse go bereke ka tshwanetse dingonyana tse di tshwana le bole nong mo teng dingonyana nyame re lebogela thusa re lebogela go mo re tla be re tsenya mo inthaneteng batho ba kgona go bona gore ke re re motama ko janeng mo studiong sa go tswa mo molong go ya ko Diamond Mall go pale ha mokala nya e tsenya number le bone ba tla go letsa okay okay so number ke 71 28 80 80 engwe 74 96 98 86 88 re lo ka motshware ka yone eo ga bana le dipotso nngwe le nngwe hela ba go botse kana ba tle ko go ena la ba le ko boga borone ya re itumela thata so ne tse di tshwana le tse tsa malata go ne ga go botlhokwa ka gore ke batho ka bontse ga ba kgone go emisa mme batho ba luisa botshelo ka mala nya ba tla go check o ithekisitse modimo o re hile ditlhare gore re ithuse ka tsone amen nya re lebogile thata no interviewa ke dibauti ke a ipereka ke se re computera me ke rekisa batswana di-business dikgwebo tsa batswana tse dinyenyane ga go e ko TV ngwala mo computereng ke gone ne ke o reka gompieno ke tlatsa wa gago re nya puisanyo ya rena hedile nya ra leboga ba re thank okay nyame o ithekisitse gompieno thank